Ni inshuro ya kane Manchester United muri uyu mwaka idatakaza. Urumva ko Amorim amaze kugaruka muri mudu kubera ko hari iminsi yamaze ari mu bihe bibi nkuko nawe yatangiye bivuga ku munsi w'ejo mbere ko bakina umukino w'ikipe ya Nottingham, nayo yari imaze iminsi imeze nabi. Sandish akagerageza kuba yabona inota rimwe ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. Amorim nawe agatahana inota arindi. Umutoza Amorim mbere y'umukino yatangaje ko yishimiye ikipe ye, yishimiye groupe ye, bafite morale, bari muri gahunda yo kugira ngo barebe ko bagenda batsinda umukino ku mukino. Ikindi bashaka kuza mu makipe meza y'imbere, ariko ikintu kibarangaje imbere bakareba ko bazajya no mu mikino y'Iburayi mu mwaka utaha. Ariko uyu joro ryashize yabashije kunganya ikipe ya Nottingham Forest ibitego bigera kuri 2-2. Umukino uza kurangira, ariko ni ikipe babonye ko imaze kuzana ikintu bita combativity. Iyi ngiyi rero ni DACCO Sport Show. Uyu ni DACCO umuhondo mwiji meke muri bombe diamugachi football is always my life. Nadako narwagwese Manchester wowe wayibonye gute? Manchester wabonye irimo iragenda igaruka nko kubyifuza nk'umufana wayo cyangwa se umufana w'umupira w'amaguru, cyangwa urabona hari utuntu tukiburamo twatuma iyi Manchester itari gukina imikino y'Iburayi yibereye muri imikino ya domicile, imikino yo mu rugo izabasha kugira ikintu ikora muri uyu mwaka kugira ngo urebe ko yagaruka ku ruhando mpuzamahanga kandi inameze neza. Urabona uyu mutoza azayigarura. Ndagira ngo mwibutse gukora subscribe, icyo ngusaba no gukora likes, share na comment kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi. Ikindi nyarukira kuzindi mbuga zose yaba TikTok, Instagram ndetse na Snapchat, bose ni DACCO Sport Show. Ukore follow kugira ngo tujye dukomeza tubane mu makuru meza ya sport nkuko nagiye mbasezeranya umunsi ku munsi. Reka rero twinjire mu kipe ya Manchester United. Manchester United muri Premier League umukino wayo wa 10 ni umukino wari utayoroheye rwose ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United. N'abakinnyi bose Amorim yari yamanuye buretse Maguire utagize amahirwe gukina uyu mukino. Ni Manchester United wabonaga ko ifitemo cya kintu cyo kuvuga ngo turacyashaka kugenda muri wa mujyi wo kubona insinzi. Bamaze gushyuhamo, bamaze kubona ko birashoboka ko bagira ikipe ikomeye. Aba bakinnyi Manchester yarokise, urabona ko na mayirema make aburamo kugira ngo ibe full iyo ikipe ya 11 iboneke, ubundi atangire akore effective agendeye no kubasimbura. Ubundi ba ya Manchester United mu myaka ishize yasaga nk'ari Manchester United ikomeye. N'umukino waranzwe n'iki? N'umukino waranzwe na Casemiro watsinze igitego cya mbere mu minota ya hafi cyane, ariko n'umukino utaje korera ikipe ya Manchester United kubera ko ikipe ya Nottingham yaje kukishyura. Ubundi Manchester ikubitwa igitego cya kabiri. Ni ibitego byabonetse mu gice cya kabiri byo kwishyura ikipe ya Manchester United ku gice cya mbere cyanjye. Manchester United iyoboye, ariko igice cya kabiri ku makosa yakorwaga n'aba defense mato ikipe ya Nottingham Forest ikabyaza umusaruro. Uwo bita Hudson Odoi wazonze ikipe ya Manchester United. Umusore bita Morgan Gibbs White wazonze ikipe ya Manchester United, aza gufungura n'amazamu. Igitego cya mbere cyo kwishyura hatarashira mu masegonda 90 ubwo n'umunota n'igice iza guhita ibona igitego cya kabiri. Manchester United ibirakumbaguriza, ariko kubera ko Manchester United yamaze kwiyumvamo ko ishoye, byashoboka, yahangana, combativity yaraje, fighting spirit mu kipe ya Manchester United yamaze kugaragara. Hamwe n'umutoza Amorim kuri bande touche, ugenda n'ikipe, ugenda na action yose bayo, akomeza kubashyiramo motivation babwira ko birashoboka, bawutwara, bawishyura, batsinda. Manchester United kuri corner nziza aritewe, umupira mwiza Casemiro arawugarura muri box, aba defense barakiriyaringa, ariko Amad Diallo ku ishoti ryiza Katarina aza kurekuramo igitego cya kabiri cyiza cyane. Mbona kizabona igitego cy'umwaka n'atagira ibindi bikorwa cyangwa ibindi bitsindwa muri season, gishobora kuzaba igitego cyiza muri iyi season, igitego cyiza cyane ya tenant stop adafunze. Manchester United irishije igitego cya kabiri 2-2. Iza no komeza aragerageza kugira ngo ireko yabona ibitego cya gatatu cy'insinze, ariko umukino uza kurangira. Amadiero akomeje kugerageza umudefenseri w'ikipe aza kugenda abikuramo. Uyu mudefenseri ikipe ya Barcelona yakomeje kwifuza wamara nimero 5 mu ikipe ya Nottingham Forest. Sandish umukino we wa mbere mu ikipe ya Nottingham Forest wa championa aza kwitwara neza, aho abandi bose byabananiye ba Espirito Santo. N'ubwo Espirito Santo batashwaniye ko ikipe ya Munani ahubwo ari ukubera ko batumvikanye mu bijyanye no kugura no kugurisha. Ikindi obita post keguru iminsi 30 ndetse n'imisago ntabwo yayirengeje kugira ngo abashe kuba yirukanwe. Ubwo n'iminsi 39 yirukanwemo
uyu mutoza Sandish imbere y'ikipe ya Manchester United aza kubona inota rimwe. Nottingham yongera kugaruka muri mood, ariko Manchester ikomeza gukipinga kudatsindwa aho yarwaniriye kuba yaba yicaye, ubu ngubu ikomeje kubigeraho. Umutoza Robin Amorim wakomeje kugaragaza ko ikipe ntacyo ayishinja, irimo iragerageza kumaintaininga gutwara uko situation imeze. Aragira ati nta kibazo, turakomeza fighting, turakomeza turwane, tubona ama resultat. Wanaserebye igitego cya kabiri bishyura cyamunishinja cyane. Imikino ine ikurikiranye adatsindwa Robin Amorim wamaze no kuzuza umwaka mu ikipe ya Manchester United. Ni ikipe ya Manchester United iri mu bihe byiza ugereranyije naho yari iri. Ni ikipe ya Manchester United ubona ko ba Brian Mbeumo bahagaze neza, amatesi kunya n'abakinnyi bari kugerageza guhangana. Abakinnyi b'imbere nka Benjamin Sesko nubwo adatsinda cyane, ariko urabona ko ari kugerageza gutanga umusaruro uko biri. Casemiro ntiwamenya ko afite imyaka myinshi ashaje. Casemiro ugomeza kugira afashe ikipe ya Manchester United. Amad Diallo nawe ukomeje kugaragaza ko ari umukinnyi mwiza. Ku gice cya defense urabona ko Manchester iracyafite wa mubano Yoro ndetse na Delight, urabona bari gukinana neza. Diego Daro nawe nta kibazo. Noneho ku ruhande rw'umugardiye mwiza baguze we ni ikindi kindi. Uyu mugardiye wita Sene Ramens mu ikipe ya Royal Antwerp. Uyu mubirigi ni Thibaut Courtois mu ikipe ya Manchester United w'umwana 23, ariko ibintu ari gukina biragaragaza ko n'umugardiye winjiye mu ikipe ya Manchester United abinyotewe, ashaka kwinjiramo. Wagiye saving Manchester United, wagiye saving muri iyi minsi. Bigaragara ko mu izamu noneho ntabwo hakirimo umutuku, harimo umugardiye wabasha gufasha ikipe ya Manchester United nikomeza kumugendekera neza. Azaba umugardiye mwiza mu ikipe ya Manchester United. Ukurikije uko warabonye umukino w'ikipe ya Manchester United, ukurikije uko warabonye ikipe ya Manchester United aka kanya, urimo urabona bizagenda gute? Aho na twareberaga umupira abafana b'ikipe ya Manchester United bagifite igitego kimwe, bari batangiye kuvuga ko na Big Four bazayizamo bitazoroha. Ariko uko ugenda ubona ikipe ya Manchester United, ubu ni ngo umukino muri football muri iyi minsi ni step by step, n'urugero ku rugero. Nta kuvuga ngo wowe nguri Manchester United ngo urahayipinze wapi, tsinda ejunganye tsinde bitewe n'uburyo uhagaze. Manchester United uko ngiye nyibona, ndabona ni ikipe nziza, ni ikipe ifite commitment, ni ikipe ifite groupe nziza, ni ikipe imaze kumva imyumvire y'umutoza Robin Amorim. Ahubwo ikintu iri kubura ni cya kindi bita umukinnyi ku mukinnyi bahagaze gute. Hari amayeri marimo araburamo, babonye Baeba bakabona n'abandi bakinnyi beza kuri nimero 2, bakabona abandi bakinnyi beza cyane bafite imbaraga, bakiri batoya, bahangana, bacyumva projet z'imyaka miremire. Manchester United mu myaka 2 iri imbere cyangwa imyaka 3 iri imbere, igikorwa ngiye mbona yiyemeje ko yatwara igikombe cya Premier League ishobora kuzaba yakizo, cyangwa kuba yaragarutse ku bantu mpuzamahanga isigaye ihangana. Robin Amorim wamuha amanota ngahe kugeza kuri iyi saha, niba umufana w'ikipe ya Manchester United cyangwa se uri umufana w'umupira w'amaguru? Ese ni ikihe kintu wabonye mu ikipe ya Manchester United imaze kugira itari ifite mu minsi yashize? Ndagushimiye cyane. Akaragagano k'ikipe ya Manchester United ibasha kugezaho ni Premier League ku munsi wa 10 wuzuye maka kanya. Ubu ngubu Manchester United ntabwo irasohoka mu myanya 6 ya mbere kumanura kujya ku mwanya wa mbere. Manchester United uyu mwaka urimo urayiha kubona ko izarangiza iri ku mwanya wa kangahe. Ndagushimiye cyane ko ukomeje kudukurikirana, ndagushimiye cyane ko ukomeje kubana natwe, ndagushimiye cyane ko ukoze subscribe, wakoze likes, wakoze share. Imana ikomeze kubana nawe. Nawe mufana wa Manchester United, sharing kino kiganiro kigere kure, ndetse utange na comment aho ngaho utubwire uko wabonye Manchester yawe ndetse n'icyo uyibonamo mu minsi iri imbere. Ese ishusho iri kukwereka mu minsi iri imbere ni iyi? Yari DACCO rero, ni kuri DACCO Sport Show. Imana ikomeze kubarinda, komeza ubane natwe n'ahandi bakora ibiganiro byiza atari kuri DACCO Sport Show. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao, bye bye.